Okay, kat live ngina. Ama kumong or ngatin. Tuwa na siya kewa. Sima wiga dinge. Ana ko sa akin nga digin to skal pa inge. Kada kalak kalak fashion week inge gagasin ko. Metli de vasta meta. Ash masin lugat kisiyak. Let's see later. Ash masin lugat kat siyak ko sin gas gat ke. Kada masin was finger and sherry, alle gashen sherry program sigad ashken papang masigat try then sherry a lila fagapa shao audio video manako kalu with vestamit. Kung finger na kalimila kumashe Stephen George duo na sugula ka ashloman Stephen kumashe Hawaii. Rose Daniel Wabenasum Mile na yan na Sacramento. Ama, Mile Ken Sacramento. Share to a group. Casting goal. Where's casting goal? Nagos vi kan share ya ka like ya. Ale casting be waka dash kyan eh. Para mas gat ka kan share ya na mate. Mic check. Pangan okay. Ah. Say Furoko shy. Practice pass music ni. Bang si announcement lasha. Rose Daniel Duo Steven Auk Ashawai na Nili Duo she was ko gas close na kita ba din bel like yeah Sharia programa kawak mo man in baliye na nas kisi check malos special digin da champion bising kita siya yang isin digin Messi version Nina kien matlalal fungi. Nina kid matlalfo pangan alle because so alle ash kalme ash alle yo magdagan loto lang sing so sakte pag di ko basta meta tening siya unin text ko ash All right. ay ko non ko na tingin just ko liga sa si pro stand by Taking Tresco. Malap. Kaksin gat. Klonsin gat ke mo large ke tu singe. Kloke gat kan man no kan de kan ki. Pel singe in matang de ke kastan gat in civil be si sin si ke. Osra in tam la osra. Klomalap ke on suko ma. Tamil chartler zikrael. Shi de keyboard kun. Na sin mat chibema. Small sounds kung kulokat kasin kolrek magun be. Alalang si kas kenga. Kastan gat nga bicycle na si sketch. Okay, bel singe, tamo chule siya klapa darat ka nila kaya la tasak takat kay wine kain
Praila siya fakulan sin God medigat muklo ay na siya malan God ki pensingi katrini pray kachibi de pasla yetom kat flat lash katla leprem katla Isaac katla Jacob katsa sistana kelangsi sapayla met sapla na financiers per shai we and adalani we ini kuya shine lalal fungi singain tuyak ka financiers kat kulo malap na sumugat babatamas the castle in gan rani matanin siyas na kewa kil tu singi and gan kashikat kimay kite siya makulang siyas kilan singi kat nga siya basum kuminak manas ikas na matanin siya na kewa matakan ikipel singi in kain ako lang nagsimalutut na usngak simalutut na sesa oye kadin kain lipsela ke kan motola ke e nakkalemi pena siyasla Soloma ana sie met kum gan bangon nagisbelum la faka status ka kashpesh maing akalim ya kolumbe panagat nga shesum gat inigestam tanin siyesh o ebegat nga shesum kuminak nas awie mashamsham nadasha the castle min lashka kin yakineng yengo ke o ye sa se si be ma ashpe na shesh matalal fungi gadin norek magan internet ka streaming in kan fakikastan ga paingi masya clash ki bel singe o god katlalal fungila kolum ngon lumewikat info fashion slash ki vaka clasha ki bel singat lang si fakulo malap na sum takum kat flight la na lash siya lela na siya na kewa enable na sum bel na kewa kat fakulo kainin buen kulo si fon na Jesus Christ amen Ama siya leklo malap gloge kat kain silam tayo ni ki bel singe ka lem ka del siya na siya kadin kain consistently ak fast kuna kon lash ke pingana week in kain we lash ka in kain ak fast kuna kon flat sima kadel bangun kat ngalal fungi mo aski mas na ke meto long laligos klama la bella nge flona tasum in rela announcement si luo mas mabachuan ke maluto dain masafla na kastlan gat bakadus pashaligin wikata klama la lila mute may samram duman So what you done? Ah, ngali and walum mukui okay. Nakaka What about Vintage boy? 70s lang eh. Ang Okay, bitches basta na may bitches mo may fong lao that masyado ka duga. They can do look what at you want to. boy. Sabi ni guess sa singan. Ah, Ni go so we got ngan Stephen George, Milenena, Rose Daniel, Kuloga Ashlosan, and Hawaii and Sacramento na and Louisiana. Aşk tegin mile neler muklok kullo ama ki pro isingan ko aşluman ben like launching God. Minel mat na wo sikat ale me, kade mo me, lalal fung ikikat fast na Pasadena, klamal lap nsil Tamil Victor. mile nga mo dangel roll da na bang Oh, mile or dan, kalmawi akpatlik singay club na sil, gel gulo ke, ilara roll dan el lemnister si bam singya, aw klamal lap. what fast na will dal cash got getting matama Rema ke ni spaghetti si ba la le ya spaghetti we ngal kat ngo we te pe moli ma ke si pe klamala uh, duo Ebenita Fede Simon bang kilo ke sa ke Ashlosan nakde may faksi duo lasho ngayon doon siya dole website si Lash ngay digin usisi menidan ngayon akfa sila may fact na sa asin ngayon orak nagne ma may buyas nga gawa sa mas computer na da ko finne phone be na mo in ako nag website Lash eh ngayon uskus na lagi kusin mali casinggold.com Nga share ye kumus insom tako mataya ke tako yela magat aşke nga pange website la so
kuus lienga an kuus kwenta ko na ke mataya ta ke lie kum kwenta ko na ke fin bang it'll make a like for share about us, go in contact, go gassing the masing doctrine sing Guskan da ka na ke kung su kung ki ita katok ting ita katok kung ki lo tela paepolo onen paekolo ke paepolo mela dal fung ila so to kon ke doctrine sing to kon ke doctrine sing gasin du di vile me ka lal fung ke e fo ka tial ke jo witness e fo ka tial ki eh Islam ko kanin alu sayangan kumiliele aşmasigat samosla aşke kumin mo koin tu God tu fin gaslan God or magin gasin du tikan doctrines pange pay lang isigil magat lalvung ilasha aşke para dali ifin pange alu lasha na alu say ifin pange Mormon takan na kan lutiye ke alu lom delan na kita ka nga mo kum te ko mo yin pangal lalfung ilasha kat lalfung la chisil wan na tin ka na kum del lalfung mo il tamal sila lucifer na ligi na kita lang mo min pangal lasha kat siya nga din ti kat pasang ron kat mo gasan ka in basang usi shipe mara ka nga del ti ka lutiye ke pulpit lasha o kum del ka wiga tali kum ta law bangay siya bangay kat lalo mong i-give Bible mo tayo. Minas, yung mga Catholic. Dahil lalo mong i-give, book na lang yung posting bugon ko lang, gosh. Para ka sinaligi Catholic ko. Na, yung mga ash mo tayo mo, al tayo mo, ash kat tayo, kat si Fanda, mo, kat si nga, akong alu na siya, il-kat ifuk il-kat multifan na kat kan gabash na silkis bin wen nato. Na ifin mas actually that mo isusta lang lim cheese na sin matayin sa dieta mo pa mas ka daske pa season ka daske para ka tak fletch Christmas na kainin ma de kan som read ye malong lolo pa kung som read ge bel ko mo sa saan na ipsidog nga pa basta betli ngam tech program siya kasi nga basta docu actually mina sil ilan ito il usikasin akkayilal gumugos kan click reference docu di access ng liam ila masal sa mostra nga na weng bele katsunol nga maliban sunol wala lang ben dig interest ko katsunol bästa elden på öppna summa med beleta sig in sang akka mga task mga maski yakos masumla di ma transger dra hangi website la so akina gusin diye na siye be ba reference Herman Bueller il ba missionary sila na vinen rook sema shamda Bible school dividend group. Yung sumasabi beleta si inak kayo mga task na masih ko ba live stream downloads kung sa ligasing gold na tumal Vinas prayer request pa consume na siya mga na von private wangin may tsaga nito galleries yung page siya na masig ban donations yung kung hindi mo ay cash ko mga dash ke ang kun click mas nga ash met liela cash los sa mga din sen ke balon na gawa insang mo di ka mga dak fresh nga ko din mo kan pwede mo yung funding nga kan for like Bible study kan kan sumosla post mo masinam da mo yila pa lagi i-plan money matang alalal fung asam sa dangerous ko ke kalal ile makataş keng belki makatil diye mo katakula o na ile akfashe use molo an use mamayin na ya na shakta special rakat fat na siyo saan kuwas fin kung di man nako masang podcasting tithing offering mawisi offering na ke inafashe malon kada katlak ni siya wilos men tithing siya ngayon mana ke en kumbash ali whipping on na bakit ba mamakat ki for lutiak ti mo kat ito kalmen fact lang pa kadin
actually mi wala the Bible study ya nga ko min dictionary na usung ya gaston gadin god kida mo pala ko din se una pa mi maso maso madagan siga le gai foko kat bet ko siya ya kat Färs aluna sin katsibe na magat mamit merkin aluna se ya o hena I foko färs ngshela madula dal I foko gat na katskat kadakfla tinga I foko dalga ngasla madula agat kofla kanin kisin sik nga bar na nga masing ako na ekta na kamo kat tina liksini na matake ulalan kat tina matake fit bang masimik nga jang jam gina fit bang tiding tiding ba kung sang sitaw singa ulo na ke malan kat bay na ko ta mo ta magi ulang nada bangan ulang nada il ngani no ulang sa ase kalnya ba siya pa na or maginya Dash ve mammosta. Masingan samse malage sinale. Taşakta masinga fakyo le ifo got mit kusha evaş nuşe alın lomalın agot kuflara lomal şifena. Nakatsa laklatya bak kadaklatya. Sapma ilus akalosi Ach fashion of ti katawan na magyabaya pala. Ag fashion of phone na para los pulakin kanin. Inse usikan ka long lang lang kan. Kasak na nga kumut ko siya inon ko gaipsing ane. Na pangan nagi guwas liya nagi website sila siya na Masih nakkalim kung Village Finan, California, Southern California pa, and Los Angeles, Ventura, Orange County, San Diego, kung finmet ko siya kumash fin and Imbulayan singan, Cotmut ko siya in San Diego, Oceanside, Camp Pendleton, Ontario, Pasadena, kada practice mass missing I'll do Murrieta. Na kung vinke weekend practice mass kada mass killing nung ulya if in San Diego. Narong aki siligo was ko sinta ka kung vinke na kung vinke na I'll do missing na meteoric mass about Jerry Dolen mo Jerry Dolen na wala lang Milo April. Dahil ba cool usagan na mas Milo la usma dugtabay ng Jerry la wala when be ashmut sa ya kita ko sino lom si Gallian David Falconer Murrieta ngati fag actress ang ngati sa message siya ng best point actress ang all thing hindi mo dapat ko siya kung gilong yung ko siya we mas mo taga weekend all sige well they can just go bakit announcement na yok super agakray Announcement na wo bangen. Ilong malat la kung kwen akfresh sila na. Oo siya Christmas nga. kita gusto sa kanong ya Ano SND mo ya? and Okay. Ludwig Mike ni siya Basta Rooks Sato Suka Aw. the Ash sa Ludwig Mike ni siya o so nakadagtan rasi masa kit lensin Ako try represent ba kumakalim yan eh. represent Basta ko siya Milo Dugtapeng Milo Jerry Dugtapeng sa pangaldalo Ilong malap na malki announcement mga asan. Nga mo, nga rin Christmas ba na Shrek pe na fash nga. Ale yok berek ma ako yung financing be. Christmas na mat siya lo rek sing be. Doon daw Aba mas tigin eh doon daw mas nga di green la kome fin med troll mass kome ready for mass nga. Nga ka second. Ale Arsenal dali kain gongwen. Ngali mass yung rola ki yegas to dus la. Koma wain sense singin am dana fair po. Big force kan Kaya reclam go man. Parang messing around. Ano reclam go siya. Okay, kaya ilang malap to sirle. Tingin mo lang hindi mo legit something ngayon. Okay. Okay. Hindi awak ta ba dik siya mon kon la na ke
inganlan sian Ne. sige belti mitlik nadalo so kumdi amdali given na ngailan ora tliksaras ngin ba Trevor el yalong olon koshmjeng gelişüsle akımma petse kada petse na Mm. pottesi metlala wang na min il dan motlak si Lorraine von na siya motlak la ni at mit kusay mama ite ka belja tagay ni potti na lap so rek yes me Mhm. Pizza orek wegen tema kedin men pizza kedin men van as life in België la kan Ah, de na life ke die choose finde ayaw diaper ng life yeah be kain singen right. na exactly well van er zo dan land ik shu gen na de pizza la Mm. wat de dalle yok na actor Chelsea and then moon like at the na orek ta mas nga fact ke o shige mod ko season sing katashke ke ele talik same pang na win na Ah, din o win na din ka at o katili ke Victoria le so si laman ito na ingan ke masimit idal ta kay ni mata o idal din na within siyan yan ah, Pangay Fesinlan oil with Hebrew. Dadre ni mata plan bells daldegan dre daldegan mugin siyan yan. Nika na bells as bel na dugun na dalalo na pa yan. Kasi mod ko daldegan ni mata o sigak na ibudada yan. ah, Na kain bells kung di may misfilian mo kiba na miseng. Alvin yokore yan na ke issues budada siya. Yok siya mo niya mana siya mo niya kupesi pa. Nakafakin na ke muludut siya na miseng. King ako da gide lutti giden chike den read the scripture ashike first na ke le mekri sus may lutti sing academia na shike lo na ke mulla shivena ole kan if you ba kat pa Mary na ke level of excitement sila shike na digin ah, na nake malitu gram gini pluwo singan malitu la ke looks up ta se ah, yan nagangal me kosh standard lesson commentary points kan matagay ke standard lesson commentary na guvin wearing sa lesson commentary na dum estasie estasie som nage website la sa mga shopien som nage mula siye na eh 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 sa payakot na kuin mo week to ko kuin mo weekot ka cham sa mo mata uke mga points mga cham ko fine ba tu man kuin tali or mag looks up ta se fos tolngol eh yeah nagyang malon ko shot na tingin na sa ah, points to was sa mga langas like serial lesson commentaries and tingin ah. points yung ba Meriel som na yorol Elizabeth Shaulal. uh, Na onin kakshakal Mary baluk siye fo sangalon gosh ke lamgalon gosh. okay Pipe step duat. right bakit ngay flong na may ka na zoom kung official Kade YouTube akesha ige malutudok lon sin gat lo ke dawak silal dam le sherlenge na samsam singa yok som ke journey silan Mary mala som norin siya silange Elizabeth. Idal da gani da ke Shaulal era na Mary's visit na siya oral Elizabeth baka de samsam genge na onin kaksak madaka ki kunokon na flyat si maptati velnge ki samsam bal damel shirley hel akademi pe iplal si vena ngan tak pe iplak ke ba tignan nata sinti dan yang e ba ti kusai si mai systemet financia to ki national kusai yenang ke yalong lai ko somla na nga fakin na ke o yemal samsam kunela an pe yuruk o yesingan asyangeng aspe oye besbesta engana elyo ke malutu si magat sham ke na musinge nge na ke usnga gia baga de daga ke ipsimet nge pa Meriel som na yorol Elizabeth na metligi an academy ma daga ke ipsimet nge isam ke week me da ke
Pelsima David ilalle ngusngusla inelpa masaila tembalan gada. Napa kat sham kun la David Nathan met palasima slagen close counselors ilal ingain advise el sangkastan kat nasil ilangel David fashional met kimagum ni mo muan pang faksilala ta enzimal dena faksil David de balang ka kumsiak sin kat met lapangan ma el ako na suma kananak na lumsi vena bangan na infong sena kadel du ang sil Nathan ang som fact na sil David magkalens up laklat siya el pa masay tembal siya ala na fok le paul yok le shasor lage paul ilen kain masay lom na matal si ngan da kanale na pa king Arsenal David kikat yok na lang bago din lasing eldena leksina shan David away eldena leksini man kanala David ki na nakwo sila alman Nathanel da kain chamram na silke maasi el esamal David kaya pa ele sang siye sindalik ke full na talang in pa masayla iwasing na temple singan on top of that in week akin now yesing and dynasty toka shail langata e masaya ke me e suflal Davidan opet chesi David fasha ke eleksyonak siki meto siye fasha ni ke faslong lime korsngen saflayen ma Joseph sanginel Jesus na pakat shamsham ke la el siya da ka nag dynasty silang gat ni pa Jesus panga siya mga kum ene nagadinala na isam ke oyelan gata la promises lala olela malanjel Abraham Isaac Jacob siya nga pray kune pa tago akpayak lagi full nge na ilak siya unak siya sikyak ke puksemit ke ulang sasyan isam la kipel sima malakail sham safla na period of silence sikyak period of silence singa tolfu ko nagyang po ye wangen kaslan gade julpe yukuye in met pala in ganto ka fak na sin meta pela musla ne mas election na ngirlala ka kumitala yash misaya si etako misaya si etako na ikesta na ki oleng sasyan na metal el accountancy nga met pena ilastin siya siya si finwangan elo siya som suke transaction nga kena farish lalo sa kan ko na ekla aso ye tafung lesingan takakalem ye metal rik magun trade chila nga naki skills lagi accounting in kind som suke okay fin payas misaya si taka natin siya na para lela tax eleksyon na singan taxya usingan matawag na iki pangan etam fashion ni saf lagi meto si pasungol mi gusto na pangan na usngak sige dadayak silal Mary matayin forsima koko na sil Joseph in Belsinge para lang malutut si makatashkenge narata ko ki fosak tolngulya fakmo tiena pat tukun mainge Meryl Akola esilaklak na som na in CCT shishik in Maston all in and Judea. Elutyak na lomsil Zechariah e final Elizabeth banga siya usilal mail somin datayra. Kipel si Elizabeth elong kisin buying lal Mary taliksin siya la mukui siya taliksin siya ngan patukat kadutut ke Victoria la talik siya pa kaulin wala Zechariah al confirm ya kita kyang pepwa is mas el John na Elizabeth el sis lagi ngon matal e fact na sil Mary ki pasala lab kumpa in sewo we medicine matayan na kaywa in sewo talik siya kum uswilangan li confirmation ko me kias kasi na imem takasin siya usilan Mary pasangal tulivak mo foko o yan ayok singi insikyak na siksin siya klal Mary bangay tanina kian lemlag inta ko na Europe
why she's got fakla chivesing ba me nine kien matlalal fungi fosang ala ko fakla kipel sina ngalonga ke kum paindia a talik si insia inge so ke ngan kasi Elizabeth pangan fakala panin si ulom ke kum lalal fungi la kas lan lem god na sum ever akpaye la ipsi me da bangan da kana sis kadin lekseni na itala Mary in Mashlon maten na kiwa finfela belsing el sholle dale nina kien matlalal fungi na masi makatash ke ngi na ngi pa ifok and Mary liye akalem na sisla Mary el tiakalensa plomalu el the prophetess el ordinary person si anangakom nara takana siska dinetala kat papa ki usnya gen urek malala keshulela lala el te utela la onge sakla la mayen el educated el shanom as kaspel onge sakla la mayen el peng in maslon moita el sakla al shilela Mary siya bakat connecta na Mary el ke sisin kain matse ma ena mange na takana siska nito dal bella Olela Malorella na sin ana sin patriarch slash mga chamram kinagil Abraham mange Isaac Jacob mange God el jena mangan la olela lal mail aki ke rela fela singe na ke mana ke walorela na ke timing lala is on time na ke mai sikya ka wherever tena fail na the kana siske usnga genta de yaksilal meringe Ke Mariel ka chamram kun ke tu sta ke ka singe sa se musinge the sociologists get that predict 20 some years ago la MRO ye sikyak fin American singe ma cohabitation singe emma common cohabitation singe akata ye da shikke kuno kon singe dastan ngan la mukul sim dan se de mera toni mata pa cohabitation singe na msinge ke eklelan bela ke Belgium Obama el orela oya na luksima el dal orela na ke masa po ma gulsim kan bayak ya kamdan simdan kan bayak ya kanin mga sikya pa Belgium del orela rainbow color asang tolak white house se judgment of in America na mga ta na siska din ito la met kula sa pe kan rela oyenge folok na ke oya si mga taskenge Folok na ke malutut singe na ke fute singe. Mataya na katitala, wangin futela. Futea pa taga yurin bukul sina sin matayan siya. In yoki, first, conceivable or life siya, life form siya. Nakilos na kaya nga, patrol sila los nga. Aslagin engagement siya nga, anakitamlo siya lala kataya ke intro lala. Elos, insiya sila in Mashlon, siya ulu umata kaya nga. Asa announcement siya Kalembia kus findia lo singe 4 to keni elos net merat la ta kat siaw katin sisileke keep say da kang nasin baba mandalik tan singe sin siaw sima esro na yerolos nga na elos eto ani ke lusen yesi dashakta en singe pa sinal ki mama sikyak singe ke cohabitation singe efa wangen sexual intercourse ka sexual me promiscuity ma aklen yak yoros they masing akpay yakim dan singan evinepita ya kilo shak na ko ngayon ka enta kaini nga na ba pelsima na kanla si maushngak singa sikya ka lupuven ke April el sikla na sil Mary la el favors in God el sholas in God elus pueng singa ta na sil Gabriel si benangay pata akkelemi na sil Daniel ki samsam kundia ki eloshak nam da Babylon el jul pata ka el bena basang message sil Zechariah malemon gosta ka el sikyang na sil Mary el sikyang na sil Mary na akkelemi la kumeputata ya na masima usnga ngepa Mary el si fena ita na ki me oyel si fena nagi palalalan la el son na wisi bukul inaan si kyak fuka oyel sini na paurela
o yana ushngak singe. Na ba katluti ke Bible of akla. Mama impossible with man, impossible with God. May elbawre katla elbawre la ka siya fela na mana el fak sikya. Nara yukuye fute singe in your own Mary king fute singe bangan madal. Te eklaligi ke dof singe taka ke fakyak ma ngan matal patati ke belsima kasi akin baptized talik singe kin vel Jordan na. Tanagi usnya kin oya singe pa gul si mal winge ke belsima longa ko anake tamasyo fakya el aspelman na kandalalge. Ta malutut singa sam kunlap. Tatas yak silalge e finne as na kanla ka fagain maslo Joseph. Tasak ta ngon mugui kui ina kalamila ma sima Mary Lashking ma tagake define calling lan God na na may sikyak yorol elin siwula el pasol in maslon matayan in kain pa naken Jesus siya Jesus el pa dynasty si matagaki suflal David ko sa posing an bakat kain akademi bakat akfalati ki lenin chusle ka len Christmas singi na pangen ma ipsimeda matagaki matayada silal Mary sumnorin siya usilangin Elizabeth na nga tuwi ki belsinge sang pelan sil tamas siya len ke en si luo mga tutuleke akatayala ko ilan kain me shuke usina ken mafalinan wean kain gashi yabe mayin makatas ke pa usain dem la usakadin kain shoot ma phone siki tutilas ke do singia amasale pelan aga na siya Sige, Google. okay Amo alagalim akdayaluman. lamalap Mas lang ang sang way ngo na ke posisel mhm ito pa use longlang lan kat. Kun siflet lan may ito iselo sinatin posisel lan may ito shock kat pa shock lalos na lang. Na sibesyo nga fa ngay pa kun si flok na ke ulayang na to na ke any chap. Any chap Glory Israel madain show to slaves. And that slaves, so sige mod ko, aton dahil si mo, lumayak mo, il pa, baka madain mo show, katil ikola, ina magiging pa usi mula sin mit fellow. Napakalim ke, malilit sumising yan ngayon. Pangas siya, ip ma nga kummitlalfung ki alu lasha katlalalfung alu saya malalalfung mo when natin ka ilisusasin virgins nakatlalfung isa pa na siya pangan mana yok supeo oro kung may saya fin bangan may sige Mormon ko mo sige Muslim ila men den lalfung yan namang alalalfung ile when natin God ilisusasin virgin alalfung virgin birth na pangis ti mga kumindiksyon ni alalfung may fo virgin birth isingan panganin kianik si mausin na si kum nga kum gan matan si ngay ko to coin we fact the gasland God min aqua lan God, plan lan God apa in musimula sin mit na kayo lang magin mit na gawad ba tapala mula na siya ngayon ko pengu siya dahil matawag ki maton falsi maton falsi Israel na power of fitesi nga tako ki maton falsi fitesi nga bawen na tin God dahil bayad ka na ako sa seton sa mausina si kumgudan ko kagdan magawapain aspect lan sa siya na masi yok süper pa inke posisel pa yok süper ke mana ka amara finde kum madan alu se posisel lo man som buela alu sanginem na ke seksingkat pro seksingkat kan lak manas na su na ako mo dek aro mo lo man in fast fall na ke kulya ke ako klon kat siya lang sa posisel min posisel lo man kum yung preston lagi yeto ko ke dawila siya women pastor siya. Bilang pastor, check pa na yun ako yung posisyon. I mean, yung posisyon may siya, pag usa lang lang lang.
got na siya inkan shakatyak na ke kalain sa magkatler makinyat or makinyat na ke isang faculty cast ka ang ituin siya kan just ko Tamu blogge tamu sila blogge kom sulpe akas makinjega kaya waki gasing posisela. In vlogen exista die last bij mij try like ik dat bel somla quickly maar in joks bij mij zingen. Ashtaxi academie ke mas la vakla. Chia selma ngabange askeluk ma Jesus na John Baptist mandagola na va patriarchs nge na kat. Dasakta belsing akong posisela Jesus kat va John Baptist patriarchs nge. Inusye kalmen vaksi longan kasi kumusingan la mana yok shipe si pa pasisel jeng el the false humility si bin mat si orala oye si masapal te kalme ba bin kat pasisel na kat fulelan ammo gasinge as genuinity ke makadin na nakalem ye na klamala ko de vas na met ke ipsi to konge lan igasla pa bandi ko kade tagal ke ipsi aklunge tagal ke Luxie was angalon gosnake angalon gosnake lamngal on gosh staglug nga flibad pa bandi kangan sang nake patagonge na sham ke onin kaksak lal Mary na fosang angalon gosh fakla fosang angalon gosh ke lamngalon gosh kasen onin kaksak sibang patagonake nasishne fakla Mary el fak insya kaksakin lemgat ngane king an kishbin kat mitlang ulap taile samya matan kalan sa pasisel lal pasisel ja chabam kya bangan ingele medin full na kaya wa fa bangun ya insewo wo kishbin orek ma yoksya kat kalana ilarana si inel matalla lagi full na ke full ila kalemi pakotin lal na selos sesana kanal el asila po kalana lal kanauselik papalan met insefalet el pasisel doksa kalana lagi tron lalos el akflat met pasisel el akupye met marsinsel ki mawo esapalik met kasha bisinbo el shukena wulela lal nasin met matalash etakain kasel Israel met kalan saplal ele samin akkalim yepakoten lal na sila prem eflindalik na kayo natal nito Mary and tayo Elizabeth malem tolu na el flokle na yense ke onin kaksak sa konge pataka ke ipsyak lunge onin kaksak lal Mary sie ma me alena yokshipe na si kum ka dinashke apa ke pel si ma me kadel bangun kat nakishipelal na sinsiyak singipa me nga kumera ki pel si ma bangun kata kaden na kadnale insi ako la nagi panglan kat na siya nga kalem yi piang sena la Mariel che kalensap ana ke Zechariah kalensap ke lomaluwa ana siorek malan matol le bufen singe sikyang na selin kain akalem yi na sel le sibelala di elte ana sisin matan pala makatitake ke kasin kaksak nga sikya ka Mariel sikilen gain follow on alla nage lendi nage promises lan God mataka ma elita ke nara ke kasin kaksak lala el esmak pe mayen sikyak pe nasil ena ka no yesinge kadita ke ena singe ke el onalen me tile el bangon mo wa favor lan God wangan your Allah ita kyang wen sinatal ke el fak mo elema kasi kamalalen met kalan sapsi kasi kaksyang ito ko inakalim yela Mary liye elita la oya na kayo masikyak nge nana me kaksak lala eliye na ki mamasikyak ki ana som na ki pa nga fak na ki Old Testament na in kain kapasyang na ki inget ang liye na kela ingin ale pang el sol lelen kain nina si kien me metlalal pagina kewa na pangayan si ma
meta kana si kimalutu chingela ngakilin na ki Mary Laura iplalge in kaksakin gatugun shamshamlal nasil Elizabeth Chausi lalnge kenge na matawakin kain me patati nel shungyakin el gan kalem la me si ele et si kyak na kenge takana sil kenge mange takana sil onin kaksak la nesla sangeng mana keo ma el dena ito kemit mo sik na silki o yesimal tatyang kenge siya lakan na orela el metsima el ako na singin bel singi nagel Joseph elos lagan na cause me relationship lala nara academy na sisla pang belan ga da ka at a cause na pataka na si kum ka din isamin kaksakin gat kemal pangon kat na kaya main siwo siya na si kum nga kuminalan na akin lakat sholle kadinalan kalan sapsilan kat nakita ka na kimalutut singi nga ace kaya kadil ka nurik magin ay na siya met in kan kalan sapwel na siya mama taka na sikingina pe inan ke me faku sima nga kalan sap kenge fakulan lang sin sikyak ke mukui kui ke faka klasha oya ke sham lasha na ki makat lashka la long si element mataka kenge papasisya na kulon sin kat ke malutu si matakain ak pasisya liyam singenge takangan kain leksyon law mena sikmen aspel ma meta nain fong anain laman ke mugiguin met falat kan si falat nakasinsiyak sikat metam tang si falat na fin me nara lela fin nga kumin falat kin naklas kat falat kin la kat italem chufa katlas ta in order to do that masimainan ashiroja pa katin pa si selana Mary in mapanglan ka taga inda na sis masingak pa yela pe na sikla el kan sakak ana simet elan kain me exaltia in kain me akilin yakin maslan mayta ama sila pange en mga kain akde ke unin kaksak sila mering folok na nani ke na kaksak lale na ma kain da ka na sikum in man kan lain kaksakin kat ke pelma belwo ka belkuluk ta yokli na ke wa ke pel si mal sile katle dikia wala alfungi last shesh kana kadin ngan fak mo God chosen sholen maslon mo ito kisipin si Belal Lomalap Thank you, just go. Salamat Jum Lomalap Okay. Tingin gula nga mo alle wo alle kalem gum sham good bangan si posisel jangan le yok shupe ye de elisi ma usi kasha la singada şimdi aşke payapalo fact le si ma usi kasha la singada ba si falai na vinloin na god pangasi ma mam da kanaus la mai ta ke kalain sapo si falai lalos na aşpe gaslighting be a false humility katulad ng Jevolet, Jevolet ka tunog at Jevolet. Kaya niya pa, uy, asa nga gas na to, dahil mga Jevolet. Tayo na, uwi na mariko. Din si Jevolet ito si Bangan. False humility. Si Mdrabas tao, ako buibe na. Or yok siya ako min, then, niksyon na, loyang na ge, hindi ba loyang na ge, sige mo ko, oh yes, masika, nga Mary, nage mga scholars nga ko na eko, finnedes misekles alle suostelgegas, ta shokta ashmut sislape lalo stadige Bible kapasya masin ko nage masin ka intelligence alle nge siga ko ye nge ne los ko in fact mo sa mat ko merin bel sing teenagers ashki yeskal do small do geskal akos mo na sige mod ko Glik mo din na force in fact may dayak le lang ang dayak ke if dayak ka wan mo talaga orang up dayak slash yung mood ko mamoy ta mood ko naka fact na ke
Yorkshire inte position så kan kapasiteten att för de Mariel det men inte position så då kan samma massivt inte sig kan så aklu inte för att la det kan också det så vena det är la men inte det kan faga chique mot ko met belja mot los modin met pena sa mo na kat misin na clash mo ito la asham ya le asham de min aklu na det brukar de med för några differential alltså så kan det få när med champion igen som ska in även gästa sig för där Facebook bild alltså med Facebook post jag få när mag Facebook jag skulle kunna med att få när jag lalo så jag måste gå pange exempel ge se för lära ora clients up last ke Plans plus singkata in na pai ke da sin se position se position sing in na yak na pai kasan kat in no ka nak fashion may in sit on ilita mga sit on ilita le me pattern maging gumnagye sit on the plan lang kata ay wona su para sila masih maglara pa din sang rapahi kumit bezem rapahi yak na kumikus na namin Kumigori, aş pelti kunikori ta ke aş tu yak seke. Aş eda ara aş gas aş hiccup sige klans up loman. Eda aş weto klesio ta aksa mo yela. Make wangin in se posisi. Make wangin ne fal. Na mo litsi ko daga na si kum de luxury loing na ke o yesila makati lora na si Israel. Mas me de lak posil yelos. Ilosim da in shrof yan itja. Na melara tu kuya to ang fukuma dahil sa pala mo sila zum zum lang los sila la liki kilalo sa na los for yen may sisiyang ilos sa ma kaya nga inni say ilos de plug ni sewo na mga na fonda siyak pena si kumkat long sulan kata is kinta ka cash yako kimagataşke na maitse ba long lang lang kata ko flapa ta affair Nangada fumpa long shika check the black and long lang God. Long lang God on. Bara kumi may sang oh. Then may sang gifts. Kung hindi kin lebe andin mo sang chikin nagi kum is i guess sa liye. Ay ba na may sang singa. Ki Christmas oh kum da ni Chelsea. Elusi gifts sila full. Baba kumi may guess ako ete ngay sa Christmas tree nga at kagmit mati matalong wengin patience lo at tigim ta sa ato geso na yun ay geso mga sige naka-vacuum naka-vacuum le ako minikid na may gifts sige nigin na kat ace kat fin mata na alu egin mamta na alu kat fin mata li kat tiklan sa pagkat kitin nikin long lang siya rang biya di mga sin met mati life will of Jesus Christ may katso na iis mo isang sige may sang singe pa when na di kadal daga mise in act na sa sikat in nak na sa kumakuluklash. Na may sang singe para lang mag-gifts yun. Kung hindi is nako kumite pala ako yung mense wo. Paila ka lang si kuya mo ito. Wait na kayo pa me ilu siya fat, ilu siya ilu siya ako ako mo mongke. Kung lang kat pa. Masakta may sang singe pa hindi nga minsan misingin nga ito nagluto kay apologize lang absence from the body be present with the Lord kaya nga ba minsan lang ako magkimano sinuwang nila duwiban lang ka rin ako usya ni iga siya so sige ngon sige ito ba tayo ito pabata may sa akin sige pa daw relax ako yung kakang ito ako days may sa akin Bang may pa. Bit ko male urak urak yung di Christmas ani mano kung kusang days pa sa. Kusang yok na nasi. Ti ane pala wala ako or Christmas slash o unya ay ngani. Mas yok siya pa. Kaya is may sangsin. May sangsin lang God. Iba ni si Win si Van na rin na misa cash. Nga ako min mo ti misa ni Dok Mababa na kita na small mababa. Bang may sangsin.
Gat fin ach fesje, gat fin ach verlet, mas, kamesi ma, may sang, medalje kan aus kum dene, kum nis, may sang ma yok shipesi. Nga kum min ach verlet, nga kum min or ach verlet plasho. Ini top de, au, afin minse mi sing, molog, ashirin ka. Na mit kum de fin ba nga I story mo isang sing careful lagi mo isang sa ini at na factlan sing mo sa may in na ben we belong get in ace pa mo isang sing when nga careful get mass careful get record careful get rek mo careful get Messi mul gifts mga ni at na careful lagi aslan at mo sa masun na is mo isang sing in mo ko i base get bang mo sa mo yok shubel Yorkshire may sang sa ngayon. Kaya ni may mo effect ng insi po sila na mayor. May nga fintin si po si sel. May da sham cake. May da effect makluk ke. Ngante fuluyak ke. Ngante bangon na nga mga na will dok siya David ma. Vin uno ila tao si siya may ke may mga so na plugin mo. Messing am da si flat na fail. Ski mo gilon na katpit pa na wang sibe. Katpit pa na wang sibe. Gilon ko lang kat pa lang kat ko in aki ka definition nga. Going matan si wu. Fukat na rin si faleta. Ti wu may sin fact la masig ke. Gida literally na la flow ya. Well, lila na cham. Siya mamakumuro an wu. Los ko na children na para los mo na akuluk ke kuman. Ko akuluk ke ya. Para na nasin si po si siya. Men katkinten se was sel alda upek sen dafla gaston sin may to in ka be ace yok shpe yen se po sel se men se dan ile magin se folet lo man ko gasing mongsa lo man in sang kanaus ko si vela atro ke se mongsa se ite ke se mongsa se ba sang kanaus ta se ngaya Así no le dieta, il ti mo la lasciun cinso, when che combine DNA logo, chromosomes X and Y, chromosomes slash, when mong sa le. When kung di ka leg mong sa sila, the shock to ngay to le. Seta nila to le, papta, babanemia mamit mong sa, babayismel mamit mong sa. Kaya deep ki mamit mong sa. Pero ifan si mga aski sa ulo ko. Mo, nga na pala inaski sa ulo ko. Inashuk. Lem Jesus, cause like nil bagan tanaus na phone na mama ashoy lash sin ancestors lash. Sisira na ko maging mangan isang kanaus ko. Mangay pa isang kanaus na siya. Siya luman kung asma si luman ito yak. Why didn't get jeans luman? Kasok ta sira nila to history luman pa rin ta usi isong na su. Inanakin ko yung bang mapayin. Parang ka kikiyap, ilawit lang siya ito, no? Kaya pagkotpekted bang naman manapay bang Kasama ko nag-kip, hindi po siya. I mean, nga ito nga, basta sila si Michelle, kung di na, kumalin siya pala, nga, ay ko lang. That was something I don't know, eh? Hindi na kayo siya pala. Nga kasi nga ganaos lang, nga, pa lang at na hindi po siya guide bell. Sa shock to, ang live ng ile kigep sila setan itu siya mo min ngato ko si kain siya usin nauro nga bang na mo kat na ba kat na mong sa hati na nga nash singa mo fakit lem fakit gasol kata na ifal mong pusha siya fin mo ida shop fin mo mo that's a cup of tea let them talk Gaston God ifashtan na fingat ti wash ke kadile sinagindele ola simitaya mama inje po sila mag when in ma kalantap singa te guarantee mo malo mafin far oil like a fall na ge ako klan ka at nagat le ba investment o nagigat ka gel Mary na they just go at sa investment nit lang alyala ba Lang wala ka laksim ni dan in wala. Me, I was Glomalap ki lem dalek lumngan am dalip sham lumantana elements imam sham genge ki siesin amam element lan langsi papa si sel nangalin ge malutut singe yokkel Mary la
Meriel alakkalemi ifallal ludin sielki sholleilla nikiptätä jaklalla nil me afakkinla kaadilurik magana nagimana fallet na panangara kikatki falleta pasi sellaisa katin tällä länakään pange am selegi samsamki pangen sufluman naki ojesingena ngakipe sylberg asmagni Gaslan gat pa eusina si an kan kan auslang singen ki ngata dam sam ki selu man ta ngabam sam rum ke an kum long ni ki mam tuman to me khalla na inen moeta na agla malap lagat kay si sin ke si ke malutut senge Gaslan gat tu ko on el tena man kan laula lalan sile prem Isaac Jacob dalik na tal malu silgen itchaba tapake sikyake oya sikel meringe nage dynasty si ma olayak la sil David ngakulo kaksakin la wangan si makatelula efatafung le nakulo malap ki ngakan wikum dam sile pel na kayo ang ala na lutut yok sum ke akda yelum makum taka in kasya ke makadaske ke programa pangai masiruk ki belsinge belang aflakum natin sum Okay. Ding amo ka sige carbon program la siya. okay. Amo A5 ba na giden kaliye ak bilas sila may tuyas ngayon. Okay. Mo faster make in na lalos man. Aglona si waske wa mawikat ni kibelsi ngayon. Kulog ya Matuwin area. No. ay kalori faster. Kulog ya gusto ko wigat yan fincha manitsin kasukum points to the gil sam. Daging jo kalori ya points to ah. Buwan si medan pataka ke fastoin ngol yan ke ang alimikos ke Luxie, Mariel som na yorol Elizabeth, Shaulal, na onin kak siyaklal Mary, na pataka ke fasang ngalon kos ke lam ngalon kosan. Na so monye ke belan idawi ko senior school ko more detail belan idawi yan kung naging points lo na really force nga Now, gashing akataya na kaya sama kung doon sabi na phone na makat sabi kung tari da shock na kung fakla points lo nga na kung really force sang gashing nga now, na kung sang pangan ikwayan points lo nga na pat po points simit nga pa so kalmo ni Mariel som na yorol Elizabeth, kalsom na yorol Shaulal. Elizabeth. Na Mhm. kung may fact lang na kung really Fastoin ngol yan ang alimikos. nag ang alon ko siya Ah, na kung na, really na mama igek lang na suman kung wala makat sang samsam kin nga kung sa kuya po ipsimit ipsak lang kung maroepen na saflayan le mea kalmea na su na kapuat. menasum timakum non ko an tamakum is like may points luongan mekal menasum bang na kum sham kon na nakipella na tao yan kono secondary school kumina kumin or expository teaching bagong first by first kainin dictionary ko ya kay si mga ni sa may list kita pa na ma pa ka tayo sa kung dictionary ko ya may da count gila mekal me yan tigin ba Ah, pangan. Kay gulang malap na suwas kay wa gusto mo siya na bigat na hinginaan if nas kisin siya kaya siya second ni Makers malong gumin courageous kisin siya kan gawin na po siya gulo gawin na bakla kumash gawin na fakla sa kuman din na siya sa kuman ay gulo Rose finan Louisiana gulo malap kay Ashloman may God bless you as well gulo kay kumto ka wigat yang bell na kay Juan Ashpe may tsaya may tligat kinakali ang programo. Tamal Norgi, alila convention, ikaw ben lane book of naginan kuam, ang gilaw gaslom jalan, ngina to sakto gila gaslom na digging amo bangi, ningina, Okay, welcome malap at gula kum gasla, Alec Pearson, Osman Jr. Alec, na Rina Levi, gula ke Ashlo was on Kevin Small, Dickinson, Kendor Prem, Rose, Mile. Kulang walap kaya aslowasan kaya sa til digin ng kalye program na siya. Tigit.
Laban na si Waskaywa ma ashtakat na linehan. Alibin el Moses sa Ama tegin arkadaşlık el yalar el disconnected. Damın orgi lane mo kulang aslaman sa gudin bella tegin el flok el disconnected el mo kaliye. Kadaşı ke kabin program o wala kat kapo el va disconnected. Na ano kat takal mga Gusto son pinagkakasin ko .com diye Degin, welcome back. Glawalab ke slaklab ke ikap se. Welcome. Kali program lasha amo belfal ngaku lam si baklamalap na si Waskaywa. Kate flow ko ke kandusto every na lang silang got pain kain ikas malutun ke week fasha. Abangay program lasha ka schedule lasha ikan Tuesdays na kaywa ngate vak mo California time Seattle time man Seattle pa fashmit ke football na Seattle times baka de akfashia ke awit ko staff ke Tuesday na sette California time ke awal ko staff ke I tu just fast bit there. okay glamalap naknas kat kali ke dilara ke si praya pa kat fashion de at sweet the pasta yetom kat flat lush kat na wen kaksakin gom kulo malap na sum ke ulela lom kat kanakilin fashion Miguel Prem Isaac Jacob Lasil David kat kulo malap na sum kat papa ke kumusi si malutut na yok siya lakat fin lang siya fulat dan lakatin pasisya Eki fashion di klasha lela ka lang bakten lumin wikat yen na kayo mga fast na we kidafan mo la lamam esin na siya kat kulo malap ken mo si fon ng Jesus Christ amen kulo malap sa life anan masak na life